Njoba kuthiwa la uJohn la ngalibalela ngithi Dube wathi mayefika phesheya ethole i-scholarship sokufunda e-USA abelungu bahlule uPrince uthi Ngcobo wasebona ukuthi akuvele abise igama likamkhulu yakwathi uDube kwase kuthiwa uJohn Dube futhi bona empepheni babiza ubani uNgcobo mabenza izithethe zabo. So into eyenzeka moya le phambili khona uPhisi likaSem umzala wakhe ngo-1912 eFree State i-first conference ANC uqala 1912 uPhisi likaSem wayeUmmeli omzala wakhe uyena warecommend uDube ukuthi abe umongameli we-ANC African National Congress ngo-1912 wathi ngoba unegazi lasebukhosini angithi ngala emaqadini kunobukhosi bamaqada ngithi yibona abanikeza ama-missionary indawo zokuthi bakhe ini ama-missionary school including nala because angithi uDube bavuma yini ukuba exempted kuba amazimtiti basebenzani benikela nangendawo kuma-missionaries American Board yakhinanda Seminary ukuvumela ukuthi kungene ini ama-American afike nani nama-mission kwase bona bayithola ini ukuthi bathole imfundo babe uthisha amakhosi lawa ayenqaba nomhlaba ayesala kanjalo evula indlebe nezikhumba mangabe nje eye-bottle store for example uyengakwazi ukuthenga ugoloko ngoba kwakuthiwa ungeni ngoba uyiqaba kufuneka athole umuntu ofaka usuit nothayi amnika imali amthengele ugoloko kuphi e-bottle store ukuthi useyibona leyo nto uzobona ngaphakathi mawubona uzobona ngaphakathi uDube ufaka othayi ephinde ekhulumele namakhosi odini izulu yena yabakhulumela kuma-negotiation nabelungu futhi ahamba nenkosi yaseSwazini bozingela umngeni ingakakhiwa lutho ephinde futhi abe umfundisi we-United Congregational Church i-UCC lapha ngaseseminari i-United Congregational Church yafika nama-American angithi so the reason why lapha ngaphesheya maweqhubeka ncebethi se-Afrika so uDube wathi i-2 Eurocentric i-United Congregational Church uthi alinayo i-element yeculture yabo so it's like liyabacindezela abantu wagcina sekuba khona ini kwasuswa manje uyu kwafakwa African Congregational Church ukufaka kancane i-element angithi manganaka kakhulu i-uniform yomama le yama-Afrika okhakhi nesiketi esimnyama ebese kuba yini ingwe la is after sebeshintshe yini i-UCC bafaka kancane iculture kwaso African Congregational Church from United Congregational Church so uyabona kumehluko so ke kwaba kanjalo mawubheka for example ngizokulinganisela mawubheka yabona amasonto amaningi take for example i-Methodist Church angithi ifaka iphike ezimhlophe omama ngithi i-shirt linjani libomvu isiketi esimnyama lokho kwachaza ukuthini inhliziyo ezimhlophe isiphika ngithi kodwa umzimba uyigazi isiketi bazilile because inkolo babefakwe ngenkani inkolo yani yobuKristu so na mase lento mosuyilandela kahle ngokwe-history yaseThekwini wonke amaKristu angithi after ama-Roma ngithi wona ngithi kokuhamba ngalama-emperor wabo obukhosi kwagcina kunalento ye-Roman Empire so kwaba khona lamasonto adabuka kuphi kuma-Roman ngithi eRome afana no-Methodist o-Presbyterian bonke lawo masonto abizwa ngama-Protestant so angithi i-Roman is original and then kwase kuhlubuka-ke bonke o-Methodist Church bahlubuka kuphi la ema-Roman babizwa ngama-Protestant so wokunaka umuntu bangabe ethiwe ni-Protestant uchaza ukuthi yini uyilama-Christian aphuma kuphi ema-Roman so-ke oDube-ke bona-ke bahamba-ke nalabo-ke asambeni sibone la umuzi wakhe into abayenza ayehlala kona khona omunye futhi ongaphesheya lana umuzi wakhe bazame ukuthi noma ngabe bayawumodify ukuthi ube indlela entsha kodwa udaka phansi bavele bafaka ukuthi kubonakala ukuthi kanje udaka and then ilanga laseNatal yaqalwa uDube 1903